Tura riria Dallas tauni ria Embu akuia mirigo tauni rino rungu rwa muungano wa Embu makete beba CBO merutana njira nene niguo kuthura mwenegito wa muungano wa uria maratanya ni akumagwatanithia na miekere kugacithiria miturire na wira wao. Benjamin Mwangi na Dennis Kiprono makorwo making'ethanira thiini wa kithurano kiria kitwarithirio na mbere na njira ina thayu na waragania munene. Turogete kuthura overall chairman munene no karugamagirira andu onthe a gukua Embu. Mutaratara wa wikia wa kura wakorwo kirumirira uria wa kamiti ithurano ya IEBC. Mbere ya gwikia kura ni rito ria mundu kwandikwa thiini wa ibuku ria gwikia kura vamwe na namba ciake cia kivandi acoke ave weratathi ria gwikia kura rina mbica ria aria marathurwa na rina muvuri wa muungano wa beba. Kuma vau mwiki wa kura na njira ya thiri agaikia kura na muthiari akinava kurangi kiarari giake niguo ndagacoke gwikia kura rita ria kairi. Mutaratara ucio guonthe wakorwo kirorwo ugiririku waguo ni maabitha kiama kia Avuri biashara na maabitha thirikari ya county. Kini gikundi gia kwiroreria particularly maundu ma election na nigetha tukorwo twina atongoria agututhithia na mbere ni wega muno tukorwo tugikara nthi tukivanga muvango mwega na ningienda gucokeria kinya atongoria gikundi giki ngatho. Thutha wa kura wikua na gutarwa Benjamin Mwangi atuika muvotani na kura 276 nake Dennis Kiprono aina kura 132 guku kura ithatu ikithukaga. Tulikuwa tumepanga mambo ya kuitagwa wezi, hiyo hatukuwa tunataka. Tukaplan tutakuwa na kabuti ambayo itakuwa na namba, tutakuwa tunajua na sisi sote. Kwa hivyo hata kama customer amebebwa place fulani akiibiwa, tutakuwa tunajua ni mtu fulani. Mwangi akiranira kuiga mitaratara ya kutheria sekta iyo niguo kuingata ici gukuva mwana kamiti yake makiranira ni makwambia muvango uria wa mumemba agacangaga mbeca cia kandi ya NHIF niguo kugitira ugima wa mwiri. Tukiuragia ngavana wetu na atongoria aria mevuva yake tutethererie nikenda andu aya makorwo makiona NHIF mundu angirwara ati ni ararithirwa niyo NHIF. Tulikuwa tunaagiza serikali kama kutawezekana hii kazi ya mradi inakuja kuanzia hapa sokoni watupatie sisi kama vijana wa bebas. Tunajua biashara lakini boosting kidogo tu ndio tunaweza hitaji kwa president wetu William Ruto. Angalau atupige boost manake tujiweze tusikwe tunasumbua society. Naruo ruvangi rwa Avuri biashara rukiranira kumagwata mbaru na kumakuria kimbiashara. Meyandikithite ntukuvota gukorwo tukiungania mbia icio na magatuika ni maroca baita iria makerithira nyomba ciao cia kurara. Mitaratara iria andu aya marombukite kithurano ingiringana ithuana iria ya IEBC na kugwa andu ene baronekana ni marevangite na mwena muoroto munene muno wa gwikuria o ene kuvitukira kiama kiao na matongoria aria makorwo mathura muthenya uyu wa umuthi kuma va itura ria Dallas county ya Embu ni Peter Dennis Fundi.